6, 7. Hello guys, another one episode fundisho letu again. Wow. So fundisho leo tunataongelea juu ya exercise ama sport, maana ya sport. So na leo unaona namna jinsi niko hapa, niko na kinga yangu basket. Sasa inaenda kwenye sport, so tuona kila kitu namna sport ni ya maana. So maana ya sport, watu wengi wanalia kunona, wanalia mwili kuuma sababu hawafanyi kitu ambao wanaita sport, exercise. Nani sport? Sport ni kitu wa maana sana. Sasa kwa muda kama na hii tunaenda tujifunze namna gani unapasha fanya sport selo ya nguvu yako. So kama unaona saizi nimetosha basket, so napenda nione kama kila kitu kinaendelea bien. So unaona pumuzi naisha, I have to add. So naanza tayarisha kila kitu ili niweze kuweka tayari. Hizi ni gloves ya kuvaa. Kwa ni vizuri kujiprotege ili kwa kitu ka happen kuanguka ukuwe safe. So guys, kama ni tour yako ya kwanza, nitakuomba tuweze kusubscribe ili uweze kupata vitu vingi ambavyo nataka kuletea. Let's go. So gizi niliwaambia, so inabidi niongezee pumzi mu mapine. Unaona mapine hamna pumzi. So hapa tulishakuwa na technology ishaendelea. So niko na hii kitu immediately inatanisaidia kwa kuongeza pumzi kwenye pine. Naona gari ko smart. Ukaiba gari ina panic hivyo kama uko mwizi director wamekushika. So kwa gari nikamata hii kitu. So yana open, naifungua. So nikisha maza kufungua, unaona aka kitu. So aka kitu ndio katusaidia kwa kutia pumzi kwenye pine ya gari. So I have to open. So nita start gari. So hapa nimeweza start gari, naingiza hii kitu hapa na kibanzo, unaona gizi taa inawaka. So nafunga tu hapa hivi. Sasa gizi unatia tu kwenye gari. Is the same thing. Na make sure nafunga tu. Okay? Kisha naweza funga vizuri. Okay, na turn on. Piga tu hapa. That's it. Deja nimemaliza hapa, naenda ini ilikuwa pine ya mbele. Now itakuwa the same thing, same processes. So jamen, sport ni kitu ya maana. Sport, uwe mzee, uwe kijana, uwe mtoto, sport ni kitu ya maana wa jamen. Kwa watu wanasema tumezeeka hatuwezi fanya vile vya babiana. No, mnakuwa mko na shidanganya na waambia. Mnakuwa mko na shidanganya. Kama unapenda afya yako endelee mzuri, so inabidi kufanya sport. Tayari viatu sport. Viatu iko suple. Na mnuka niona niko tayari. Nateki begi yangu tayari. Tunaenda sasa kwenye sport. Tunaenda kwenye sport, ni kitu ya maana. So shamaliza, niko ready. Saizi nimeshavaa gloves. You see? Gloves ziko tayari. So na tunaenda. Kila kitu ni salama. You see?
hapa tuko na kwa kazana hapa, tuko naenda naona mbele ni salama saizi. Kwa siku nyingi na sifanye sport kwa siku nyingi kabisa. So guys, sport ni kitu ya maana sana. Usiseme mimi ni mzee ama nini, hata kama kuna magonjwa fulani, huko namna unaweza fanyaka sport kukilo, kuna kutembea ni sport. Haiko kutembeza kukinga ama kukimbia kingo sport. So gari natokea huko, nasubiri pite. Pita hapa ni stop sign. So sisi tunaendelea. Guys, tunaendelea hapa. Mimi nataka tembeza mwa 10 kilometer. 10 kilometer na niko na tembeza kinga kitu ambacho hapa tunaendelea. Angalia kila kitu salama. Very good. Tunaenda. Maki baridi hapa iko mingi sana. Baridi nyingi sana. Shuka. Unaenda. Hapa ni chini ya kilalo. Unakisi kubanjanga kilalo, ni chini ya kilalo hapo ni maji. Hapa chini ya kilalo. Unaenda. Let's go! Yeah! Yes!
kilalo. Guys, hapa nimesha tembeza kinga almost 4 km. Niko atembeza. So hapa ginzi kwenye tuko mahali kwenye wanaita ya Trinity River. Ni fasi kwenye ambao wamejenga kwa ajili ya watu wa kukimbia. Ukaona kunajenga vizuri. Ni watu wa kukimbia na wa mabaskeli ya mavelo. Unaona namna jinsi nchi inaendelea. I wish na kwetu Afrika siku moja itafika. So nikingana hivi nabakia na combien de kilomita? Niseme 40 km. Nabakia na 6 km. Na bidi nifanye. Tunaendelea. Let's go! Hapa inabidi ukatembeza haraka, utajikuta kule mumai ndani. Okay. Hapa kwa hiyo nafika inabidi niongee kidogo. Let me talk a little bit. Guys, kuna hapa hii ni maji. Ngamo nyingine ni maji. Hapa kuka njia mahali ya kupita. Hapa ni kwani tumefika mapema. Unakutanaka watu wengi wakiloba samaki ndani ya hii rivière. Muko samaki nyingi sana. Unaonaka watu wameloba kabisa, unaona mtu anakia na basi ya kujaa wanaloba, lakini huko hawajali, kila mtu iko busy na kazi yake. Ingekuwa kwetu Afrika kama kabisa hapa ni business, watu wanakia wanaloba, wanaenda ujia samaki. Lakini hapo wanaenda loba samaki tu wale ambao hawana wakati, wanapenda wa spend two time hapa, so wanakia wanaloba samaki hapa. Unaona nafasi pazuri, kuna kahewa kazuri. Kwa fika hapa kuna stress ama uko na project ya kufanya, utapata idea mingi kabisa. Nafasi pazuri sana. So nimependa niwaoneshe. Unaona hiyo ni kilalo hapo juu, hiyo ni magari napita hapo. Hapa ni chini, unaona ni kilalo kinamna wanajenga, kiko ndani ya maji. Wazungu wameshamaliza kila kitu. Ya huko ni maapartema. So acha niendelee kwenda angalia huko mbele kama kuna nini tena. So hapa ni kafa tu kidogo ni kujikuta huko ndani. Endelea tu. Baboni hapa.
kampando kabisa, mpando mo. Angalia kwenye kule kwenye natoka, ni kushuka kabisa, mpando. Endelea. Choka vibaya. Inabidi kupumzika kadogo. Tayari nimemaliza 8 kilomita. Na huko 8 kilomita tayari nimemaliza. Hapa napumzika kidogo. Nitasema nini? Mazoezi ni kitu wa maana, ndugu zangu. Mazoezi kama miaka yako inaendelea, haiko mpaka kufanya mazoezi kama ya kijana ambaye akingali mloko. Lakini unaweza kuwa nyumbani unafanya sporo ambayo ni yenyewe ni rahisi. Acha nikuoneshe example. Angalia. Mazoezi haiko mpaka kufanya vitu ambayo ni ngumu. Mazoezi kama kwa mtu mkubwa, kipindi unaweza fanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kafanya hiyo 10. Ndio unafanya hivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unaona? Tumemaliza na hii mguu. Tunaenda mguu ya kufuata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tumemaliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kama uko nyumbani umemaliza tu fanya hivyo. Unafanya hivyo mwezi mmoja, itakusaidia sana. Itakusaidia kwa afya yako, itakusaidia kwa vitu vingi. Haiko sporo tu ni kukimbia ama ni kufanya vitu vya gavi. Kama una nguvu ni vizuri unafanya sporo ili ya kuonekana. Lakini kama unajua nyama yako inaendelea ama wewe ni una kilo nyingi, haiko vizuri kujivunza sana. Because kuko sasa unafanya sport inakugeukia magonjwa. Donc mazoezi ni kitu maana. Ikiwa na wewe hata unalala kwa kitandani, uko na namna gani unapaswa fanya mazoezi. Unaweza kama hata mguu na nyanguo 1, 2, 3, 4, 5. Unaenda nyingine mguu 1, 2, 3, 4, 5. Unakamata tena kitu na nyangula kidogo 1, 2. Donc mazoezi haiko mpaka kufanya hiyo ya nguvu sana. So ndio maana nitasema nini, mazoezi ni kitu maana. Iwe mzazi, iwe kijana, sisi sote mazoezi natuangalia. Kama uko mtu haufanya hata mazoezi kwako nyumbani, ujue kama wewe uko unajua pole pole. Na uko unafanya mwili yako kukua uzito zaidi. Because wakati unafanya kasport kadogo hata nyumbani, karasaidia unakuwa souple mpe. Acha tufanye. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22. Ilikuwa fundisho letu. Asante.